Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua lo ngai thlang MNF Party chuan Serchhip bial-a Assembly by election neih atana campaign honna Vawiin khan Serchhip-a neihin an party president le chief minister Zoramthanga chuan Serchhip bial-a by election neih chu ni chhuah hnu-chauh ni lo ni tlangsan hnu-a neih ani thu asoi Serchhip Bazara MNF Party by-election atana campaign honna hun an buatsaih hian MNF Party President le Chief Minister Zoramthanga chuan MLA Changin mimal in ngei le in huat awanga in ban thei ani lo ti soin mimala kan ngei wang mimala kan huat wang hian mi ba tir do nila Congress ban tir vek kan du ani ZPM MLA zongjong ban tir vek kan du BJP MLA po ban tir kan du ma se a theilo ati a Serchhip bial tu MLA pulal du amachu India Constitution bo chia ta wanga speaker in dan bo che chunga ro arela chu wangin an bangani ati a mani dan siam bo chia a by election ngai ni chu a fello kan tun lai thang thar te huna hian ati chi to lovani ati MNF Party President chuan Serchhip bial-a Assembly by election nei angai don ta ti soin ahma a pulal du oman hnena achanna aizol western bial-a po boruak dangin ahma a ZPM an chakna ema MNF Party chuan chiang taka hnena an chan thu asoya he hi abial chung mi te achan zuk zot se khwa avar to a ni achuak to a MNF sarkar ti achiang si a sarkar lo tura lu le du khopa mol kan ni lo an ti ang ati a khovar to hnu mai ni lo ni tlangsan huna in thlang tur kan ni ti soin an candidate hi thlantlin ani lo chuan aizol western vel chu annui azango tang ti asoi bok Serchhip bial chu chief minister bial ni thang an ni thu po soin MNF President chuan development culture zongjong a sarkar hnena thlen tu tur sarkar IO mamoti soin chumi turatan chuan candidate anda chu khongai takalo vote ling turin asoma tundin hmuna MNF President le senior vice president ten party headquarters kan enkol manji lo ani hi ataka MNF headquarters enkol tu how to pa berani ati a MLA a han thlangtling phei ula chuan party athu berbok sarkar lama MLA ni bok han nei ula chuan in chom boka in hob bokani ati he huna hian Serchhip bial by election a MNF Party candidate tur povanal zoma point Serchhip bial by election enkola candidate ni turin an party how to ten an ruati soin kumsang khazakwa songkwa pakwa le sang ni pali MP in thana Serchhip bial mi puite khongai vote dila local to thule an du sakna alo don to thu asoya tun chuma po mi puite vote hlut tak pele tura aron dile thu soin an vote hlut tak an pele ani chuan changkai le omzenei taka thok thei turin an siam don ti na ani thu asoibok puvanal zoma chuan Serchhip bial-a hun lova in thlan angai ta ti soin Serchhip bial tan ero chuan he hun rem chang lo in her chhuah ki alom om hle ni asia thu soin kanrama chief minister Zoramthanga kai shiwai MNF sarkar piangin ma alamek reng ti asoya chuta chuan ruling lam thlop thei tur house sarkar thil ti soi sel ringot tur ni lo he bial chunga ta na mason na tur thei to pachwa turin min han thlangtling ve te u ti in karon som du che u ani ati a chumi kan ti ani chuan an how tu ten en chang kopin he khopui mai ba ka abial chunga khwa te thlangin sarkar jem zenin ramtan le mi puitan ma an lak how tur thu asoi bokani voina MNF Party by election campaign honna an nei hi Serchhip East Block MNF President puchi vanal siam thara chuan kai shwain he huna hian an party zom tharmi zani somnga pahni te chu an party president Zoramthanga hian MNF Party a alom lut bok Tourism Department changtu Minister Romawia Royte chuan Vawiin tlai khan Serchhip-a Para-Gliding atana hmunhma buatsaih mek te tlawh Tourism Minister hi Mizoram Aerosport Association Masa General Headquarters le Serchhip Sub-Hqrs Serchhip Shuai tu ten lo dong songin bong chom tlanga paragliding huna mikwal thlenna in le hmunhma cheibol mek te atlo a he na hi Mizoram Aerosport Association Masa ten NEC suma an sakani zona changin Tourism Minister Romawia Royte chuan he na technology thara tho mek hi tha ati thu le harsat na om thei a pui ein huam thu asoya matphai zol pui leilet zola paragliding landing mun leifel to abul nai leilet nei te ta na noklo na na ti fai atul thu Masa Sub-Hqrs Serchhip Shuai tu ten an soipo lo ngai twa zui atum thu asoibok Vawiin khan Serchhip-ah District Task Force on COVID-19 Vaccination chu hukhawmin kum-upa te hnena shidan na pek dan tur an soihova kum-upa te hnena shidan na pek beihpui tlakna Vawiin 2.0 hi naktu ka chang hian kalpui ani don ani
Serchhip District Task Force on COVID-19 Vaccination thutkhom Serchhip DC meeting hall an hi additional DC pulal muan sang ral te chuan kai Vawiin Serchhip District a COVID-19 vaccine tlawh taka pek chauzel ani thu soin medical team thoktu te in pek na a lom thu asoya mabak la omzel te po thei top chwa bezel tura cha in district administration atanga pui theina an neih apia nga an puizel don ti ashilani sarkar lai puirwa manna COVID-19 vaccine thon na going 2.0 a hian khwale tui kumsom rukle chunglam zongjong le kumsom li panga le kumsom nga pako inkar borsom na neu nei te ta na thonin vaccine pek le turani a he vaccine pek thoni na hi Serchhip-a po naktu kyang kalpui turarwa manin mun paruka vaccine pek na tur siam ani anga VLTF te ne na chang kopin veng tina kumsom ruk le chunglam zongjong tele kumsom li panga le kumsom nga pako inkar borsom na dang nei vaccine pek mangai doctor le khanei te chu vaccine hi pek ani donani vaccine lockdown tur indot hi medical lama thunei tu tele VLTF 10 an duanga nga veng chung tlang aw manga in shiatir ani thindona kumsomli pangale kumsom nga pako inkar borsom na nei vaccine lak ma ngai te fin fia na medical certificate in pek dan tur porwa man thua yani ang he huna hian doctor lal hlun pui SMO chuan Serchhip district COVID-19 vaccine an pek to dan tlang pui tar langin ama sabera health workers mi zaruk som kwa pasari te chu first dose pek ni in chung zinga mi zali som ni pathum te chuan second dose po an la fel le to a bidang te point second dose hi an la chaume ka hemi hnu hian frontline workers dang police VLTF BSF le Assam Rifles te pek zui le ni in Vawiin thlengin mi sang khazali somni pariatin first dose an la le to boka la pek mek zel ani bok Serchhip Sub-Hqrs le Serchhip District Consumers Association te chuan Mizoram puma khonvar tuisem ani dan kalphung chu sarkarin zirchiangin mi puiten kan chan vodik tak kan chan theinan hmala se an du hle ti an soi hemi chungchang athu chhuah in chom an siama Serchhip Sub-Hqrs le Serchhip District Consumers Association te chuan February ni som paruk sang ni som ni pakhata Serchhip-a khonvar tui da tur phurtu motor driver in mi pui chan ai tur khonvar tui barrel som alo shal ruk chungchanga a shal tu driver le a shat pui tu nia driver in a soidi se so Serchhip te chuan thil an tiswal ve ni a an ngai thu soin he thil thleng chungchanga hian thil omdan chui chianga amo phurtu te chunga action da turin sarkar an la phut zel ti an soya tun hnai Serchhip-a khonvar tui lo thleng chungchang an chui zel na a Serchhip-a retailer 10 an khonvar tui don turzat mumal po an shelo chinti shiat ani thule DCSO le driver 10 chongka a chopchil taka an don zatur an shil ang chu an don mai thu retailer 10 an soi chu hei hi thil diklo tak ni a an shiat thu an soya khonvar tui man zongjong hi retailer 10 a poisa fain driver hnena an thon china receipt engma don an nei lova driver chuan motor nei tu hnena a submit le mai thin ni a an shiat thu soin hetianga sum tam tham tak hi in hlandan mumal lo taka akal kwal thin hi acha kan tilova khonvar tui retailer tena an don za tur hi lekha amumal takazia ka retailer te hnena pek lo kan phut ba ka poisa in hlan chon dan po hi siam thaturin sarkar kan phut bokani anti hei ba ka hian pol pahni te thu chhuah chuan February ni som pruk sang ni som ni pakhata Serchhip khonvar tui lo thleng tur barrel som shal ruk ani thu shiat ani le DCSO po shiatir ngal ani chunga atuk February ni som pasari sang ni som ni pakhata Serchhip-a khonvar tui lo thleng akim bia dong ang thova supply department lamin retailara chalan an la issue chu mi puite za lo na le thil diklo hubbe tum na ni a an sha thu soin hemi chungchang a hian amo phurtu zong chhuwa ka action la turin sarkar an ngen an soya tun hnai khonvar tui shal ruk man chhuah ani atang hyang khonvar tui sem chungchang a hian hun rei taka tangin thil diklo alo in phum ruto ti alang ni asoin he thil hi supply department a thok te point an shat pui nge ni in alanga chu wang chuan tun hnu-a chuan Serchhip mai ni lovin Mizoram khonvar tui lo thleng reng hi abul hnaya MCU branch Sub-Hqrs branch le legal methodology tenena endik lo chuan upload phal to in lo upload phal to lo turin thunei tu te kan ngen bokani anti a Mizoram oil chia thin na chan hi mipui chan ai tur khonvar tui shal ruk manga poldal ani thin wang ni a an sha thu po soin he wang hian kan sarkar hian tu na Mizoram puma khonvar tui sem ani dan kalphung hi zirchiangin mipui ten an chan vodik tak an chan theinan hmala se an du hle ti an tar lang bokani Chiatlang South Village Council le Chiatlang Konveng VC te chuan Vawiin atang khan an huam chunga chung ko pakhat chen na in tur an sak Thudon danin Chiatlang South VC le Chiatlang Konveng branch me ten chen na in tur an sak hi
Purawliana te ni in an nu pa khosa an ni a anin lwa lai chu achia deuh to awang le fur tuar le na tura tan chuan angai to om deuh to ni a alana wang le an ma ni tan chuan in hi sak a har sat si awangin VC le wai me te hian an in hi sak sak an rela in hi adung fit som pariat le awang fit som panga zawin asam type a sak tura ni ang he in sak na atan hian chiat lang South VC te hian State Finance Commission Grant SFC atanga na tho na tur sum an hmu an man bang te an mangdona chiat lang Konveng branch wai me ten natlang le thil tul ang te ngai to in bial to MLA le Assembly Deputy Speaker Engineer Lalrino Machuan in chung tur rangwa angai to asak bokani hnuna Tour Export Promotion Conference Cambayar Seller Meet chu Vawiin Khan Aijal Klapa neih chan ni in Agriculture Minister Pusi Larin Sang chuan a hongani Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority apeda le Mizoram Sarkar Commerce and Industry Department jangkop buatsaih conference honna a hian Agriculture Minister chuang COVID-19 shipui leng awangin agriculture le akai hnoi te baka micro small and medium enterprises MSMEs ten nasatakin harsat na antoka heti rual hian thillom om deuh lo lang chu kan thalai te zinga primary sector le entrepreneurship lama har tharna alo thleng ni a lang hi ani atia Mizoram Sarkar point hei hi atui puin hetiang lama tui te chu theito padom atum thu asoibok Minister chuang COVID-19 shipuin min kian sana atak tak na tho thwai the hun a nga hlel om to hle ti soin lo nei tu te tho chhuali ale ta ti puntumin Agriculture Department chuan theito pa chhuah thu asoya lo nei tu te chu an thar chhuah te hlok le zuala an thar theinan le ashal chhualam thlenga hlok zoka an kal theinan theitop chhuin sarkarin ma ala ti asoibok Export Promotion Conference Cambayar Seller Meet a hian Mizoram chung mun sang sanga changa kut na thok tu tele entrepreneur te an kal khom baka India ram mun sang sanga changin company som pali IO te an telani ZPM Party chuan Mizoram akol phetha man ti san tumna chu asang lutuk ni an hriat thu an soi Mizoram Sarkar Power and Electricity Department in tariff proposal asiam chu mipui te tan phur rit le harsat na siam tu ni angain mipui harsat na chok jang khai zong arwa man na siam tu rangen na chu Vawiin Khan Joint Electricity Regulation Commissioner Secretary hnena ZPM Party hian ziakin an thlena Secretary IO in Puricha Zoramthanga kema Assistant Secretary chuan le kha hi alo dongani ZPM IO le kha the lu tu an Secretary General PPC Vanal Ruata chuan Mizoram Sarkar Power and Electricity Department in tariff proposal asiam chu nguntaka anzir chian hnu-a hetiang zata power chit manti santum na om hi acha an tilauti soin mipui harsat na sukyang zonga hmala tur hian ngen na an the lut ta ti asoibok Nimina Mizoram sampul enfia sangkhat som te atangin COVID-19 shikai mi pathum mu an ni a heng mi te hitun hnai state pona changaron hote an ni hlom Nimina Mizoram shikai mu chhuah te hi rapid antigen test manga sample enfia zakwa somsari pakhat te changa mu an ni a Aizawl district a mi pahnih le Saitwal district a shikai pakhat mu an ni Aizawl district a shikai mu chhuah tun hnai state pona changa ron ho ni in pakhat hi RT-PCR test negative certificate nei ni in pakhat hi rapid antigen test a negative ani boka ama ero chunat na shikai lan chhuana an nei awanga an sample enfia shi an kai ti mu an ni le ta ani Nimina shikai mu chhuah pakhat hi Saitwal district a shikai hmuni in na la na mi Manipur atanga ron ho tui vice screening point na shikai ti hmu chu ani Nimin Khan ZMC Laboratory a sample som ni pariat enfia ni in district shanga chunet laboratory a sample som pakhat enfia ani boka shikai hmu ero anom lo thung Vawiin Khan Mizoram shikai enkol mi pakhat chu shi laka fi hlimin an mani enkol na hmuna changa chhuah tirani a heti hian Vawiin Thleng Khan Mizoram shikai hmu chhuah chu mi sangli zali som ni paruk ni in an zinga mi sangli zathum som kwa pasari te chu enkol dam an ni to a shikai hmu chhuah atanga zazela som kwa pakwa point pathum pali te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi som pakwa an la oma shikai zinga nun na chan mi som an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e